kubasuhuza n'ubundi rero aha ni kuri Clarisse TV hahandi twigira amasomo yo gusuka uhereye hasi ukazazamuka ukaba umusutsi wabizobereyemo. Uyu munsi rero nanone nabazaniye nanone umutumirwa kuri indi somo nawe aratangira bibwira. Nitwa Isabelle Violette waraje kubigisha uko basuka fodred. Ni ukuvuga ngo wajyaga wumva fodred ntumenye ibyo ari byo, ariko uyu munsi iryo somo noneho ugiye kurimenya mu buryo buhagije. Violette rero twamubonye atwigisha butterfly, none tumubonye yongeye kugaruka kutwigisha fodred. Wabwira abakunzi bacu nimero zawe kugira ngo bajye baguhamagara ubabwire ubahe kuri ayo masomo cyangwa se unabasuke. Mbere yanjye ni 078 9 6 7 dushaka umuntu basuka neza fodred, butterfly n'ibindi byose muhamagara iyo nimero. Noneho rero aka kanya ubu ngubu tugiye gutangira isomo ryacu. Nkuko mubizi tuba twegereje ibikoresho. Umukiriya wacu tuba tugomba kubanza kumusokoza. Muri kubona ko cya gisokozo turagifite, muri kubona yuko naka gasokozo gaca imirongo nako turagafite, muri kubona ko na wa mukasi nawo turawufite, muri kubona ko na bwa buroso butunganya bya bisokozo nabwo turabufite. Rero n'amameshi deja twamaze kwiyegereza. Tugomba kwiyegereza n'isume kugira ngo umukiriya wacu tumushyireho isume hatagira udusatsi tumuzaho. Hari abakiriya bagira allergie, mbese amamenshi yataratunganywa neza uba wumva handa. Rero ni ukuvuga ngo tuba tugomba no kwegereza isume kugira ngo dushyire ku mukiriya. Rero tugiye gutangira isomo ryacu. Tugiye gutangira gusuka rero nda fodred. Nababwiye umukiriya wacu yadusabye fodred ngufi. Fata wa mukasi ugakimbura ya fodred. Warangiza ugakora fodred. Nabonye ko fodred yari imeze, ariko ndayikoze kubera ko agiye kwisuka umukiriya. Mubonye ko bise bimera neza. Ngiye gukora fodred y'inyabubiri cyangwa y'inyabutatu. Ngiye gukora, abenshi babona fodred y'inyabubiri cyane, ariko ngiye kubereka fodred y'inyabutatu mubone ko byose bishoboka. Tugiye gutangira dusuke ya fodred. Nindi tugiye kuyikoramo inyabutatu. Abantu benshi babona inyabubiri ntabwo babaswa n'inyabutatu iba muri fodred. Byose birakunda kandi biza bisa neza. Mwabonye fodred y'inyabutatu. Mwari mumenyereye inyabubiri, ariko noneho Violette aje no kutwigisha fodred y'inyabutatu. Urabona ko ari akanweri keza gakeye kandi kaba kanakomeye cyane. Ngiye kwereka n'akanyabubiri.
n'ubundi nako uracomeka nk'uko bisanzwe mu gusuka inyabutatu. n'inyabubiri muri fodirede byose birashoboka cyane, iyo uzajya usaba umuntu ugusuka byose bazabigukorera, kuko byose turabikora. kandi muri iyo nyabubiri umuntu atangiza akanyabutatu kugira ngo inyabubiri yacu ibe ikomeye imeze neza. warangiza ukabona gukaraga ya nyabubiri, urabona ko nayo isa neza. ariko rero kariya kanyweri ntabwo wakarangiza, ako ngako dufasha ukarangize kugira ngo ba bantu turi kwigisha nabo babone uko urunyweri ruba rurangiye ari nyabubiri rumeze. Yego. urabona ko akanyabubiri ko nkarangije, si ngombwa ngo ukarangize hose kuko n'ubundi iyo umuntu abukiye akoresheje urudodo kano kabona ko kari bukire kaba gasa neza. murabona inyabubiri yacu kagasa neza. n'inyabutatu nayo irangije ni uko nguko bimeze, nayo ibisa neza. aha rero urakoze kutwigisha rino somo, urabona ko barasobanukiwe. hari abantu batari bazi ko fodirede z'inyabutatu zibaho, hari abantu batari bazi ukuntu fodirede zikorwa, hari abantu batari bazi ko ushobora kuyifata, ushobora nko guhura n'ikintu kimeze gutya ntumenye yuko ari wo musatsi ukora fodirede. bakunzi bacu rero twabagezagaho isomo ryitwa fodirede. fodirede rero turayirangije, mwabonye ko twaberetse inyabubiri, tubereka inyabutatu. ni ukuvuga ngo iriya fodirede habaho no kuyibukira, nubwo tutayiberetse ariko hari isomo ryacu twabigishijemo kubukira, isomo twakoresheje urudodo. nusubira inyuma urabona ahantu twabigishije isomo ryo kubukira, uburyo umuntu asuka urudodo ruri bukire, urahita uhasanga iryo somo ryo kubukira. nk'uko mubibona rero tuzabereka muri taburo iyo wamaze gusuka fodirede ukanazibukira ukuntu umuntu urangiye aba ameze. tuzabibakira muri taburo kugira ngo mubibone. wasanga abantu bajyaga babigusaba ukabura uko ubigenza, cyangwa umuntu akakubwira ati ndashaka izi nweri ariko ntumenye ko zitwa fodirede. ubu ngubu rero niryo somo twabagezagaho uyu munsi. naho ubutaha ntiwibagirwe gukanda subscribe, ntiwibagirwe gukora like kugira ngo natwe tubone imbaraga zo kugumya kubaha ku masomo, tugire imbaraga zo kugumya kubigisha. naho ubutaha rero mu yandi masomo. murakoze.